Ahoj, sme kapela Družina. Už teraz sa na vás tešíme na medzinárodnom country feste v Jaslovských Bohuniciach. Všetci príďte. Tešíme sa na vás. Přátelé dobré hudby, tedy skupiny Poutníci, 21. července tohoto roku, tedy roku 2017, budou Poutníci hrát na festivalu, který se jmenuje Country Fest v Jaslovských Bohunicích. Budeme tam hrát přibližně od 8 hodiny večer. Vy, co máte rádi písničky, jako je Panenka, Hotel Hillary a podobně, budeme se na vás s těmito písničkami těšit. Takže 21. července na Country Festu v Jaslovských Bohunicích. Ahoj, volám sa Viera Šusteková a rada by som vás pozvala na svoj koncert, ktorý sa bude konať v piatok 21. júla 2017, a to na jednom z najlepších slovenských country festivalov Country Fest Bohunice. So mnou prídu aj moji hostia Peter Kavický, Budú Tvengy, Roman Zjačko, Dobro, došli. Tamáš Velica, Tak si Kate, čau. a napokon Richard Banský, ktorý tu síce s nami teraz nie je, ale už sa s nami spolu teší na náš super koncert, ktorý sa bude konať 21. júla 2017 na Country Fest Bohunice. Tak čas. Záhady lúštim, rôzne znamenia, najkrajším morom sme ešte nebrástili, najkrajšie slovo.